Pakatan manusia, Muslim iban bukun Muslim, ulung sinallahu subhanahu wa ta'ala kanila, di kabayaan sinallahu ta'ala, in kasigpitan sila hababaw singgumi, aula kasigpitan sila adlaw kana. Dahil nga sabab yan, yarim man sin mahasutsi mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Faaminu billahi wa rasuli. Mga kamu manusia, parayawan niyo, pamarat saya kamu sin sarayaw-rayaw pamarat saya patuhan. Sabab karena in pamarat saya sarayaw-rayaw. Pa Allah subhanahu wa ta'ala usog namayan at babae namayan piarayaw nila. In pamarat saya nila fa Allah subhanahu wa ta'ala bunnal sadya. Wala nila liamukan, wala nila liamuran. Sin bukun kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Janji sin Allah ta'ala kanila hayatun tayyibah. Kawasa sinallahu subhanahu wa ta'ala isa-isa niyara. In makapasanyang iwan makaparayaw manusia di halaw singgumi iwan hadlaw kana. Faaminu billahi wa rasuli. Paltawakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Parayawan niyo, in pag-iman niyo, iban pagkahagarin niyo, in naraak kumaun ka niyo nabi, iban rasul. Amuna in junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Bang natuyad-tuyakad, Pagtaatan natin Allah subhanahu wa ta'ala. Di magbo sa pag-iman sa bunal. Di magbo sa panauhid sa bunal. Kalta piaganggaw taan taniyo. In daakan sinallahu ta'ala. Hiyatud maun kato taniyo sin kahinapusan nabi van rasul. Tantu parman sinallahu ta'ala, anugharaan namu kamu karayawan dunya, iwan tungbasan namu kamu sin sarayaw-rayaw tungbas, haadlaw kana. Faaminu billahi wa rasuli. Umbul hambuuk, pamarat saya patuhan. Umbul dua, pagtaat, pajunjungan alaihi salatu wassalam, ini katu, baugbugan taniyo, in kalam sinallahu subhanahu wa ta'ala, amuna in Quran mahamulya. In Quran mahamulya, di hapangadjian na to ini. Sahaya daing Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak apo, magkarunahan kita niyo ilaw at sahaya ring Allah subhanahu wa ta'ala. Bang natu piaglari marayaw,
Inilaw kaya batukan hinang sintao. Sabab kal na tiunyukan sila sinallahu ta'ala ingat. Ba't karunahan niya tusing kabuhi taniurumiwan sinadlaw. Lami in pagguna na to sin puunan sin sahaya amuna in di kita ni umutas dahil nga pamandu sin Quran mahamulya. Mga kakasih sin Allah Ta'ala in zaman na to ini, yari nakita niyo masa sa lago-lago problema. Yari nakita niyo kiugdan sin kasusahan sa lago-lago. Karawa biya dagbos wayra inu-inu sin tao. Imbar iman ipag inu-inu niya. Sabab kal na magkarunahan siya kabayaan sin Tuhan, di siya magkarunahan kabayaan sin tao. Apabila tay kuran si manu siya into nasabot. Di na sila magparat saya sa bunal patuhan. Hikaruari nila na agarunin naraak maun kanila sintuhan nila. Hikatuing Quran mahamulya. Di nila nabasahon. Di nila na ingatun. Mga anak po, tigid lumbitu-bituhan. Bukon tigidlom kita simmatan niya at tawari kakitaan simmatan niya. Tigidlom in jantung niya. Tigidlom in akal niya. Tigidlom in pito anggaw baran niya mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pendiya dunya, na yan na inlight magpipiin tao. Hinangan sin Jipon, hinangan sin China, hinangan sin Taiwan, hinangan sin Isiusyo maingat, magpi na kaw sin light, hibutang mo, habay mo, hakid mo, hayadad mo, hataas simbay mo, hataas sin kahoy. Kahari penyad mga tuan. Subayri maigin original light. Amuna in sahaya biutang sin Allahu Ta'ala weta nyari ayat ini wan nuril ladzi anzalna. Amun sahaya piana ugna maun kanin. Uno yan tuan sahaya sin Quran. In problema hamasa na to iniri kauwatan sinisiusyo maingat. In makaubat dahan, amura in tagpapanjarihan si langit tiwan lupa. Amura in tagpapanjarihan kato taniw. May tayag to mga kakasing. Sabab aw ni papahinang kato taniw sin Allahu Ta'ala, tiyo da kumanin maghinang. Misan aun maghinang, sa puti rin paghinang. Tiyo da kuman, in gawgo tim paghinang, amuray mga sila barima. Palman sinallahu ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Imbar iman usug, iman bar iman babaeng. Di nila tay kuraning kabayaan sin Tuhan. Di nila tay kuraning sahaya ring Allah subhanahu wa ta'ala. Tay kuran nila na in ilaw hinang sintao sabab di da karuna na lom kubul. Hababaw sing kubul da inilaw. Tumagawa bang nato, piyakay in ilaw ini.
masahaya kita niuri dunya, ilaw hinang sintaong, awla-awla na, amin ilaw pipapakay sin Allah Ta'ala kato taniyo, masahaya kita niuri nga dunya, sambil paadlaw akhiran. Unim maksud sin sahaya yan, iya agad taniyo, inda akan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kabayaan niya. Tiyan kisan tat niyo inliangan kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala papatangkisan kato taniyo. Ingkalingukan hamasan nato ini. Tiyay kuran sin kamatauran manusia inda akan kanila sin Allah Ta'ala. Na di hayat ini mga kakasih sin Allah Ta'ala turang. Para yaun na to sadya yung pamarat saya na to patuhan. Para yaun na to sadya yung pangagad na to hanaraak sintuhan marikato taniyo. Ini kato ayaw na to hibutas. Ayaw na to taykuran. Subay kita niyo kauhaan tag-upat kajam. Yaun kita niyo hasahaya. Wan nurul ladhi anzalna. Amin sahaya. Piaraka tu tanyo sin Allah Ta'ala, kagunahan na to dahin diya dunya, signal hantara tanyo, pangilahan hantara tanyo, iwan si mahasuci, mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Iwanin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ingatan niya, ingkatan pakarajaan, manahut maaslag. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Kaya ingatan sin Allah Ta'ala, inna katatampal iban nakasisipu. Maita, tubos siya sin ingat. Bima ta'maluna khabir. Dahil nga sabab yan, mga kakasih sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hibalik na mo. Impanawag-tawag sin Allah Ta'ala kato taniyo. Dihilan na to martabat. Dihilan na to kalagguan. Apabilay manusia. Di niya rihilan kalagguan impaltawakan ini. Wala kaya na naman si manusia, sipog niya nimbaran niya. Maita, sababin uno-uno hinang mangi, kasipukan siya yan. Kasipukan siyan patao. Aula-aula kasipukan pama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumakawa tuan, in manusia di na maingat masipog. Sabab kal na, nalawa day nga atay niya, in signal piara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab yaddo, in nakatay mahay ni, nagsimpak mga tuwang. Paminhum man hadallah, wa minhum man haqqat alayhim dalalah. Aun ding nga manusia, tiyay ma nila ini. Mga sila manusia timay ma. Hadahumullah. Hidayatan sila sinallahu ta'ala. Di sila himinang sinhinang sa puti. Di sila himinang sinhinang bang bukon kabayaan sintuhan. Dahil nga sabab yan, patutugon sin Allah Ta'ala, inatay nila, insuara nila, impito ang gautabaran nila, mangarap pa Allah Ta'ala, kauhaan tagupat kajam, sindum, iban sinadlaw. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit. Uning qawli sabit yan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayan mga kakasih sin Allah Ta'ala.
Na intimay maay ni. Faminhum man hadallah. Daing kanila yan, panduan sila sinallahu ta'ala. Hidayatan sila sinallahu ta'ala. Makuyag sila hamarayaw, maastul sila hamangi. Masusa sila, wang sila rin makaibadat. Wa minhum, aw daing kanila'y sabihan, wala timayma. Intimayma, guided siya sinallahu ta'ala, kawan tagupat ka dyan. In wala timayma, way hinang niya kurik, laung kata. Misan pamistahan niya kurik, laung da. Ingkatan deng hamanu siya, wayrun kurik. Ingkatan deng hamanu siya, way bunal. In kurik da, iwan simbunal da, amura indeng Allahu subhanahu wa ta'ala. Nalong mo biya, kurik siya ning bisyara nila yaon. Kurik siya ni ninang nila. Bang kurik, naagad na yung kabayaan sintuhan. Mayroon hinang sintao. Bunal, bang syari makada kabayaan sintuhan. Sabab, ubos na biyayta sinallahu ta'ala. Bang kamu makadhay ni, marayaw. Bang kamu rin makadhay ni, ayaw pari rung in rung da. Misaning kurik, rung da. Piagbantog sintawin hinang hamasan na to ini, hinang di kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na mga tuan, mga bariman, kawahan tagupat kajam, sindumiwan sinadlaw, di nila hibutas, in pitu anggaw takbaran nila, in dila nila, in jantung nila, daing hasahaya kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. May tiyanto nila, mig kita nyo rin adunya. Unim biyata sinallahu ta'ala, yawma yajma'ukum liyawmil jam. Ipatumtum kato tanyo ng bukadlaw. Patumtum kato tanyo ng bukadlaw, bukun harap pamul. Bukun harap pahigad-dagat, magpasyal, magpayo. Inadlawan diha dunya, nakaingatan sintaw, adlaw isnin, sambil pa inapusan niya. Ipatumtum sinallahu ta'ala ng bukadlaw. Unin ang bukadlaw yan. Yawma yajma'ukum liyawmil jam. Adlaw punon kita niyo sinallahu ta'ala. Sinadlaw hipagpupun, hawak to hipagpupun. At diara kakaw yan tuan. Ay masana to. Alamatul qiyamah, mautul paj'ah. In alamat sing kiamat, in kamatay sinta ukublaan hadya kaw. Tarkadyo. Bigla in kamatay sintao. Yadto na nara sin dunok. Yadto na tiyon sin lupa. Yaon na kiatabunan sin lupa. Yadto na nasunugin bahay. Yadto na nasunugin sa sakatan. Sa tuwan ini ng sintao, mangita-ngita sadya. Ukabun niya sadya yung TV niya. Ukabun niya sadya yung cellphone niya. Ukabun niya sadya yung pagkakitaan. Sa gawain atay niya. Inakal niya, natatambul. Mga kakasi, sinallahu ta'ala yung bariman. Tiutumtum niya yung adlaw yan. Yawma yajma'ukum liyawmil jam. Adlaw punon na kamusintuhan bukun hamul. Bukun hay kaddakat. Bukun na pagpasisyalan. Punon na sinallahu ta'ala hapagpupunan. Nauno yung pagpunyan. Zalika yawmut takabun. Inadlaw yan, kakitaan na sintaw yung kaluwian niya. Kakitaan na sintaw yung kasusahan niya.
Yari hadunya, matawid sin susa, way sin susa, takakawa sa susa, way kawa sa susa, malaggo ing kasusahan ni hadlaw ka na kana. May tayaw mutakabon. Di matong siya way karayawan, minig siya way karayawan. Di matong siya ang karayawan sa tiyo-tiyo. Muna yung kahalan sintaw, piaglingukan diya dunya ini. Uwiron mabaya sintiyo-tiyo, suway salakseng kaniya. Atuan yung mga bariman matan, tiyo-tumtum nila, puno ni mano siya, dahil nga masasin Adam, sambil pamaseni. Hambuk lugal pagpupunan. Imuna-muna kakitaan sintaw hadlaw yan. At takabun, ing kalugian niya. Nga sabab yan, mga anak ka po, mga kakasisin Allah Ta'ala, mag-uus-uus kita niyo, magpatauran. Hinang karidaan sin Allah Ta'ala. Ayaw na kita niyo magpataud hinang karidaan sin tao, ay rahitong ba sin tao? Mura kumanya nung kau thank you. Sa kawatuan, magkarunahan kita niyo hinang karidaan sin Allah Ta'ala. Tantuhon na to bang nakakadto pa hinang karidaan sin Allah Ta'ala. Kawasan niya in magpinda sin pangatayan sin kita niyo. Pagbaya sin Allah Ta'ala. Wayroon pagbaya taniyo. Dahil nga sabab yan mga tuwan, yarin baita sin Allah Ta'ala, yawma yajma'ukum liyawmil jam, zalika yawmut takabun. Bari iman, kawan tagupat ka jam, kaya kanal nila, magpun, hadlaw susungon. Lubuhon ng gumini. Ayan na inut-inut nin tao. Aun hambuok, aun katloan, aun ibuhan, aun ginisan ng pag-ignato na diha dunya. Na, zalika yawmut takabun. Matao din tao halawang kalugian. Kakitaan niya na magtuing kalugian niya. Mabaya magbaling. Tulan niyo mga tuwan. Na, imasa na to ini signal. Warning ka to taniyo papagtawaton. Ulong ka to taniyo sin Allah Ta'ala in alamatul qiyamah siwi-siwi muna. Ba't bang inirakula? Amin balis katon na sintuan ingwa sinsuka. Bukon na hasuwa nga, nasadlupan na, matod pa yung tauhi. Di makatawatin tao. Imasa na to ini, mga anak po, hipag-ulong-ulong, hipaglalasa, hipagtutulong tabang, hipag-ingat-ingati, uning kabayaan sintuhan, bukon ipag-ingat-ingati, uning kabayaan niya, uning kabayaan na mo. Yawmat takabun. Ayaw kita niyo umigdi hatun niya, lugi kita niyo ring parasin Tuhan. Ayaw kita niyo umigda hindi hatun niya, di na to maraing pipaparaka to tanyo sin Allah Ta'ala, simbukun mahunit dahon. Na, uno yan Tuhan, ini paparaka to tanyo yan. Wa may yu'min billah. Isiyusin matan magparat siya patuhan. Number 1. Wa ya'mal salihan. Number 2. Hinang niya yung kabayaan sin Tuhan. Bukunin hinang niya kabayaan sin napso niya. Kabayaan sin syahwat niya. Kabayaan sin mata niya. Kabayaan sin sarap kaya na naman sin simud niya. Simbaran niya. Wa ya'mal salihan. Yamalan ni ninang marayaw tiyugila sin Allah Ta'ala. Parman sin Tuhan, yukappir anhu syai'atihi. Pag hinang niya sininang marayaw, impuunan niya pag-iman sa punal. Parman sin Allah Ta'ala, papasun na mo na indusan niya. Iluhay mga anak po.
papasun niya indo siya. Ang pembihaon, madtukaw pa ospital, nasasakit suabon, way nasasakit suabon. Inhunit. Yukappir anhu syai'ati. Papasun na sinallahu ta'ala indusan niya. Bang napapas na indusan niya, way lingog kabuhi niya. Way ralingog kamatay niya. Bang papas na indusan niya, inikawin niya marayaw, imaran niya marayaw. Uno yan tuan, wa yudkhilhu jannah. Pasurun siya sinallahu ta'ala sulga. Wairun sulga sintao. Ba't bang inaon sulga sintao na siya? Sumud na dya siya. Ampayan bukon sulga sintao. Allahu subhanahu wa ta'ala. Piyag kakakaran na sintao, bukon sulga nila. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Pasurun siya sinallahu ta'ala sulga. Insulga yan. Yaon duning kasaddapan niya. Kakuyagan sin pangatud niya. Kakuyagan sin pangdungog niya. Kakuyagan sin jantung niya. Kakuyagan sin gimpaisan niya. Katanyad tukuyag. Uno yan. Tumbas sin hinang niya. Khalidina fiha abada. Paman sinallahu ta'ala. Patutugon na mo sila hamasan niyang. Maita zalikal fawzul azim. Sabab nadawhat nila imparuntungan. Bukunin nadawhat nila kalugian. Uirun mabayat di lugi magbibisnis. Nakawa tuan, wala kaya sayuhan sintao. Lugi na siya pag-iman. Lugi na siya panawhid. Lugi na siya pagkasilasa. Lugi na siya pagmaas. Lugi na siya paglanggong. Lugi na siya pag daig-daig. Dahil nga sabab yan, mga kakasisin Allahu Ta'ala. Hamuk masya in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakauyom siya. Manasin uyom kuyag. Biya din indagbos niya mga tuang. Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap siya maghaji. Iwan si mga sahabat niya daali ummatihi. Pangayuan niya suhudin mga ummat niya. Ummat niya masan niya iwan sin kita niyo. Kaya ngayuan niya ruwa haunu yan. Yawmu Arafah. Adlaw Arafah. Inadlaw Arafah, amunin pinakamahal ka adlaw. Nakawatuan ni mga kaibanan, magpata sa dyan hinang. Di manasbi, di manghindua, sin amunaw nin sa halga adlaw mga paghaji. Sambil wiyay tahadis al-hajju Arafah. Ingkalagguan sin paghaji ha Arafah. Hangka adlaw ra. Da'a li ummatihi yawmal Arafah birrahmati wal maghfirati wal barakati wal ridwan. Kaya ngayuan niya in ummat niya miya kada paghajian, iwan sin wala nakapaghaji, unin pangayo niya birrahmah, rahmat, wal maghfirah, iwan kaampunan. Wal baraka, iwan barakat hinang marayaw. Wal ridwan, iwan kuyag. Sinallahu subhanahu wa ta'ala. Faujiba anhu. Tiyayma sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kunin baita kaniya, inni kad ghafartu lahum. Impya ngayo mo yan. Pabaran mo, iwan pa umat mo, hirihil ko na kayo mo. Hambuok din wala dihil. Kaya ngatan yung mga tuan bang unin wala dihil, piya ngayo sin Nabi. Duaan niya hadlaw Arafah, wala dihil sin Allahu Ta'ala.
Uno yan. Amo na yung paglaog. Az-zulmu zulumatun ila yawmil qiyamah. Amo na yung paglaog. Amo na yung pag-anyaya. Amo na yung pag-akal. Amo na yung kasusahan na masana tuinis. Yaitaan na sinallahu ta'ala, yung pangayo mo katan, hirihil ko. Yung pangayo mo kaampunan, iampun na. Sakawa, aon wala dihil. Amo na in paglaog. Amo na in sa lago-lago pitna hamasa na to ini. In laog, sambil hadlaw susungol, laog da. Di matabtabin paghukom, sambil hadlaw susungon. Dahon sintawin unya, utuhan ko, ayarin uko. Itod sintaw yaon. Ayarin uko, kiwan ako sintaw yaon. Uno ininang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lasa niya, haumat niya. Uno yan. Pag-abot pa Muzdalifah. Siyang ganyan na isa bindualima niya. Nangayo na isab siya. Biya simpangayo niya arapa, pagkadto pa Muzdalifah, nangayo na isab siya. Unin baita kaniya sinallahu ta'ala. In pangayo mo katantan, tayma na. Sumakawa, papagtawbat asadya sila. Mga anak ka po, magkakunahan kita niyo bihaon magtawbat. Mana si magtawbat, sumurinder na kita niyo patuhan. Mamayta na kita niyo patuhan, utuhan ko, inahinang ko kasalaan. Di ko na isa pa. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Uno yan mga tuan. Fadahika aw tabassama sallallahu alaihi wasallam. Nakauyom atawa nakadaghay in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakala Abu Bakar wa Umar, inna hadhihi sya'a ma kunta tadhaq fiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala namo ko kita naguyom. Wala namo ko kita nagkatawa. Iwanin masay ni buko ni pag-uyom, buko ni pagkakatawa. Pamallazi adhakaka. Mga subo kami kay mo. Hisin na nga subo, hi Abu Bakar, hi Umar, sabab, wala nabuta sa junjungan alayhi salatu wassalam, awla na in Abu Bakar. Na ya Rasulullah, pamallazi adhakaka. Unuin kaya uyuman mo. Unuin kaya katawahan mo. Tayawin yung mga tuan. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna aduwallah. Inja bunal tudim bantasin tuhan ima iblis. Piyagmul ka ang sintuhan. Lamma alima. Anna Allah kad istajaba du'ai. Wa ghafara li ummati. Sa bunal tuod. Hangkan ako nakauyon. Hangkan ako nakakatawa. In kuntara sintuhan. Iwan kuntara na to. Hi iblis, piyagmul ka ang sintuhan. Hawak to kaya ingatan ni na Allah Ta'ala. Tiyay ma na yung pangayo kurwa. Hadlaw arafa. Iwan ha Muzdalifah. Akhajat turab. Faja'ala yahwu ala ra'sihi. Nagsipog na siya simbaran niya. Rin na siya makatampak. Waktu tiyayma na sinallahu ta'ala yung panghinduaan niya, pabaran niya, ibang paumat niya. Nagsabulak na iniblis. Siya bulakan niya na imbaran niya sin bagunbun. Maita, sabab nasipog na siya. Di na siya makakaya.
Ampa siya rimuaas. Bukon dua na ngayo, sabab di natay maun. Dua akasipuan. Alwail walwail. Kabinsanaan, iwan kabinsanaan. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po. Maksud niyo, patauron natin dua na to. Manghinduha ay maas pabaran niya, iwan pa anak niya. Kauhaan tagupat ka dyan, manghinduha siya, hinduha salamat. Masalamat siya dunya ini. Masalamat siya adlaw kana-kana. Iwan masalamat siya pagpun. Amin nagtataka di mga manusia. Magpun. Panghinduaan niya to. Kagunahan na to, amasa na to ini, mga kakasisin Allah Ta'ala. In manghindua makusog, ay nakita niyo tumakad mga wa mangdurwa. Sa kawa, in tiap-tiap siulagan, manghindua nakita niyo, in dua asin ama, iwan sin ina, tay mawairun tampan, hantara ni iwan sin Tuhan niya. In dua asin anak, pamaas niya damikyan, way tampan dairik, hantara niya, iwan sin Tuhan niya. Dahil nga sa wabiyad to, imagbagay, imagtaymanghud, ingkatantan, amo at timpatauron sing kita niyo pakaniya, tub-tub na rin to, mura-murahan, bang mayan kita niyo magunay-unay, hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mumusun na to, in kabuhi na to, iwan kamatay na to, hahinang marayaw kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.